mi atola mi kuri daturu mi rasha aw maakiga huriyashaka mi deuni hadalge huriya rashegge rayitunna jumlako mirang himene ha un dannawalam beenu wani huriya rasheggas denne vivahakataw khulasa gotuga miyatoluge huriya rashegge taragiyataka kurang huri kankan awun waudu frikankama adi waudu frikankamuge itura rashuge taragiya beenu frikankamuge beenu kankam furihamako dinumuga awun men rayitunna gaatun rayitun gadu hagen rayitun beenu wa amazan ekankan hasil koddename awun men waudu vigota awun midiya huriya rashegga rayitun gaatu denne vigota ekankan gendana meradu koviya eku evves awun dennevi evves kamen evves rashegga jalsaga ei ekan kurevena gota awun furihama yaginkan ovegen kurevena goin hamajihigen qur'ane go kandeligen nuniya danna fe wahaken nun ekankan kurevena kam furihama yaginkan ma eki gadi kurumuge intizam takkan awun menna kankan furihama kurevigen nimmayegen awun danna furi wahakata wima miyatul huriya retonna hama takurarukon yaginkan aruwamun tibefunna vesawunu miruge bandaruge masala demme mi denne gotta demasterega feshuma den hurikan kam skuriya daane kamu yaginkan demun awun wakelan awunuge duwaayki awun men emme mi qura masketta Allah subhanahu wa taala barakallevun awun men qawm targi kurumuga ufafaagati kan hoda dinamuga awun men kaamiyabi mimbar kurevun amin wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh